muri kano kanya ndagira ngo munyemerere rwose twongere twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bongeye gutungurana ku rwego rukomeye cyane bari gutabaza Alliance Fleuve Congo M23 no kubera umutwe wa FDLR ukomeje kugenda ubarimbye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri kano kanya ndagira ngo munyemerere mbanze mbareke mukurikira ko gace k'amashusho ari imbere yanyu, ubundi ngaruke mu kanya gato rwose muri inkuru ku buryo burambuye. Ngiritwa Tuyiringire Ahmed, reba wasanditse subscribe n'amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Nous appelons de tous nos voeux une progression de l'AFC M23 vers les entités encore sous contrôle du gouvernement et ses alliés afin d'extraire définitivement les populations du joug de ceux qui ont failli à leur mission régalienne de protéger les populations et leurs biens. Fait à Goma, le 26 décembre 2025, pour la notabilité du territoire de Walikale, nom et poste-nom, groupement et signature. Sisi ni watoto wazaliwa wa Walikale, tukiungana pamoja kwa ajili ya vitendo fulani fulani viko na tatiza watoto wetu wa ndugu wetu wa Walikale, kwa mfano mgrupema wa Loa Rwanda. Abaturage bahagarariye abandi muri teritwari ya Walikale, igice kiyoborwa n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basabye ihuriro FC 23 no gukora ibishoboka byose rigafata aka gace rikabakiza ibitero bya FDL ndetse n'abazarendo bikomeje kugenda bibasira umunsi ku wundi. Itangazo ryasohowe neza n'abahagariye abaturage bo muri Walikale rigaragaza ko rwose barambiwe urugomo ndetse n'ibitero bya FDL, wazarendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC. Basabye FC 23 no gukomeza kwigarurira ibindi bice bigenzurwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagamijwe kubohora abaturage b'abasivile bahohoterwa ku rwego rukomeye cyane na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basabye Alliance Fleuve Congo M23 gukoresha ibishoboka byose ikaza kwigarurira bino bice bitandukanye biri kugenzurwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi ngikabakiza kano kaga gakomeje kugenda kabibasira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko Walikale yabaye indiri ya FDL ndetse na wazarendo bajujubye abaturage bafatanyije kandi bashyigikiwe na bamwe mu bo muri FARDC, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byose bikaba bikomeje kugenda biteza urujijo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gikomeje kugenda kibindira y'ubugome ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abasivile bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi abaturage bose bakaba bashinjwa kwitwa abanyarwanda cyangwa se kuba tarabanye Kongo n'ubundi muri rusange, kubera ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikunda kubihakana kenshi gashoboka. Alliance Fleuve Congo M23 ibi bituma abaturage bo mu gace bakomeza kubura umutekano kubera ihohoterwa, gutwika ndetse no guhutaza uburenganzira bwa muntu bikomeje kugenda bikorwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, kandi byose bikomeje kugenda bigirwamo uruhare na leta idashaka kwakira abaturage bayo nk'abaturage bayo nyine muri rusange. Ibi ngibi kandi biragenda nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda n'ubundi yibasira ku rwego rukomeye cyane abaturage ku rwego rukomeye cyane. Ariko kandi agira ngo dusa nk'abagera ku musozo w'aya makuru, muze kunyemerera rwose dusubire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ni umugabo w'imyaka 50 yatunguranye asubira mu ishuri kubera akarengane gakomeje kugenda gakabira mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye magambo iyi nkuru nayo nyibagezeho ku rwego rukomeye cyane. Umugabo w'imyaka 50 witwa Zefirini Nkunzimana utuye muri komini Muramvya mu ntara ya Gitega yamenyesheje perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yasubiye kwiga mu ishuri ryisumbuye bitewe n'ihungabana ryaturutse ku karengane yakorewe n'abayobozi. Nkunzimana yegejeje kuri perezida Ndayishimiye iki kibazo ku itariki ya 26 ku munsi w'ejo kuza mwaka 2025, ubwo uyu mukuru w'igihugu yasubirizaga ibibazo by'abaturage n'abanyamakuru muri stade ya Muramvya. Uyu muturage yagize ati rwose ndi umwe mu Barundi bagize ibibazo by'imanza z'ubutaka kugeza aho uyu munsi nasubiye mu mashuri yisumbuye mfite imyaka 50 y'amavuko, mfite umugore ndetse n'abana 7 kubera ibyo bibazo by'ubutaka. Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko atumva aho akarengane kajyanye n'amakimbirane ashingiye ku butaka gahurira no gusubira ku ishuri. Amubaza niba ibyo bintu bihura na gatoya, ati si ibyo bintu bihurira he? Nkunzimana yamusubije ati naburanye ikibazo cy'ubutaka byarahuye uko nari ndimo kurengana iyo ntajya mu ishuri ngo nsubize umutwe hamwe, mba ndi mu muhanda kuko narafunzwe igihe kinini ndi kurengana, aho numvise moto haruguru y'urugo iwanjye ngahunga OPG aje kuntwara ngo anjyane muri kasho. OPG
uyu muturage yavuze ko yajyaga kumufunga n'umupolisi wo mu ishami rishinzwe ubutabera. Abapolisi nk'aba nibo baba bashinzwe gukora iperereza ku bakekwaho ibyaha. Nkunzimana yasobanuye neza cyane ko rwose muri iki gihe ikibazo cye kiri mu nzira yo gukemuka, kuko minisitiri w'ubutabera yamwakiriye kabiri amwizeza ubufasha kandi uko byagenda kose bizagenda neza, ariko kandi byose bikagenda bitezwa umurindi nuko ngo uyu muturage yahisemo gusubira mu ishuri, ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo ntago ari kumva neza uburyo ngo karengane k'ubutaka gahura no gusubira mu ishuri k'umuntu. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko azahurira na Perezida wa Amerika Donald Trump muri Florida mu mpera z'icyumweru mu biganiro bigamije gushaka umuti w'intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Perezida Zelensky yavuze ko bazahura ku cyumweru baganira ku ngingo 20 zigize gahunda y'amahoro yateguwe na Amerika. Ni mu gihe Uburusiya buvuga ko umuyobozi mukuru uri muri iki gihugu yegeranye ibiganiro na Perezida Donald Trump kuri telefone, byose bigamije kugenda bashaka uburyo bagarura amahoro mu gihugu cya Ukraine ndetse bagashaka uburyo bahagarika intambara iri guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Uburusiya bwavuze ko ibiganiro bigenda gake ariko bihamye, ariko ntibwavuze ku busabe bwa Zelensky bwo kuvana ingabo zabwo ku butaka bwayo. Ukraine yagiye igaragaza ko ishaka kwizezwa umutekano hagashirwaho igice kitagerwamo n'ingabo z'impande zombi. Zelensky yavuze ko umushinga w'amahoro ingingo 20 ziwugize ugeze kuri 90, ariko umukoro bafite ari ukugeza ku 100% kugira ngo impande zombi zinyurwe n'ibikubiye muri uyu mushinga w'amahoro impande zombi zikomeje kugenda ziganiraho muri rusange. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho muri kano kanya. Amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza, mukomeze kugenda mugubwa neza. Muratwihangana ntago ijwi ryari rimeze neza kubera ikibazo cy'ubuzima, ubwo naho n'ubundi makuru yacu ataha. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugenda amana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye mukomeza kugenda mugezwaho na Gira Ubuzima TV Special.